namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course ta khela hosingo Mr Post na mahungu ya kahle swinene ya yin'wana ya new producer and then from there ta khi tlhela vele ka nyimpi leyi nga kona between Gagash and the Twins. Yeah, so hina lava vele hi tsutsumela eka ngove la hi nga na some great news great news. Yeah, so very mi nga ma hleketa ni previously I update ni ku ri hayi ku na new producer yi nga ediwa mi nga ma hleketa and stuff like that ku nga Man King mara mhaka lewa mhaka la helela because swi tikomba ku tlhela ku va ku na yin'wana producer yin'wana yi nga ediwa again. Okay, before hi fika kwalani vele ka siku of course ra ti 10 August singo Mr Post fika posta this post komisa ku hayi impela loko ti tshembeni swa tikomba ku ku nga kha ku ndliwa va ri ku ndleka magic vanhu lava nyuwana because fika tsela ku nge all over as you can see even then afika posta hi studio kwalana as you can see komisa ku i ta ha ri ku tikiseni okay. So additional producer ya kona la vere i Prince Oreme SA Music. Yena munhu of course ka siku of course nga fika ni vona fika tsala this post la nga fatsala ku working with Mr Post on his new album that is coming on the way, collaborating producer and beat maker. Se ta ri collaborating kahle it's more like loko a ku ri ntirho loko a ku ri ntirho ta ku i assistant ne ya the producer and then a tlhela bana ti beat as you can see kwalana working with DJ Gift. Okay, then I go as you can see then I vekela that image yale ya khale I think ni tshame ni yi vona maybe ku nga ku ri ya last day and stuff like that ndono zama ku yi cheka kahle and stuff like that. So ngo kha i man Misa lo loko ni cheka xisa lexi swi tikomba Misa lo ku ri khale ngopfu a ri karhi a tirha ni le ka marimba ne i khale. Yes, yena i Bam Music sweswi wa ho veke hi cheka his catalog a hi sungule ni sweswo. For now sweswi hi nga vula ya i fambe line yena ya tinsimu ta Likombo and stuff like that ne. Okay, ya ni ra ku pfula yin'we ntsena mi kota ku swi tiva ku i fambe line ya xinjhani tinsimu ta yena. Line liya Likombo nyana liya maikumanyana this type of music and stuff like that. But then can check his account now, all the images. So as you can see kwala na kota ku n'wi vona. So swilo kahle i khale ngomisa la kha basha marimba like a ri part ya Team Shirimano hi hi cheka. So swi tlile ku the projects to tala kha ndla ti beat le ka data sale mbo poison I mean le ka Team Shirimande an kha ni vona swona la na la hi kona studio la xa Dr Joe Shirimane as you can see kwala. So swilo i khale ngomisa lo i khale ngopfu na ubeni ma nga na n'wi vona na vona la swo i khale ngomisa lo a ri karhi a ba ti beats eka Team Shirimane le wona mhaka leyi ku na list yin'wana ka hi vona ku hayi impela swi chaya tinghoma to tala swinene na Mr Post va chayerini khale. So i khale ku ri vanhu lava tivanaku na va hosingo Mr Post wona mhaka se i mhaka leyi fike hi sungula hi twisile ku a xi producer nani ne i munhu lo vere a baku na ti-beats khale as you can see na kwala ma swona ku le ka Team Shirimane khale kha chali Misa lo ali okay hi nga veri khe hi n'wi tiva in general but i khale hi kota ku vona ti-images ta khale ever since ma 2021 kwala a ni vona ku swa khale ngopfu loko ni kha ni cheka even before ku nga even way before. Okay, ku na list yin'wana ka hi vona vele yi tsalile na hi xigaza forward ku nga producer yena Misa lo but yena vele okay, yeah, as you can see very producer sim ta ku hambanahambana as you can see line ya le kwalano na vandhambi as you can see kwalano. So
ti tele i khale a ri ka industry yo va a ri producer even hi side ra inani ra Ndzumba Misa lo hi leswi mi fike va mi kha mi swi twisa and stuff like that and tikhale kha va tiva na Hosi Ngove as already stated hi le yin'wana image la i ya ri le leyo lani lavo yo ya 2024 as you can see kwalani loko a yi khata initially so for now no vele ku le ka Hosi Ngove Mr Post producer ku na DJ Gift ku na Man King and then now ku Ediolo Prince Oremi which means swo mpanya sanga kona kumbe caciwini mana mhaka na yo ya mpanya si ya confuse yani because a ni hi ya a tsale e post mi nga ma hleketa vele laha in overall yena a fika kombisa ku i teka a break and stuff like that so mara ni kha ni ti question ku i endle njhani ti-project ta vuxonge rhangana na psychology but loko ni ya ni ya cheka post yena ni ve ni kuma ku ku na e comment a nga fika a yi tsala la nga fa tsala ku ni ta hetisa ntsena leti a ti ready no huma hi leswi comment ya nga fika kombisa swo so vo Hosi Ngove Mr Post va ngeza va sungula which means loko we can conclude ku ri a nga va a nga ri kona ka project ya Hosi Ngove Mr Post a na ha voni ku ha ta nghena na hi ku vona ka mina loko a swi le ku twisiseke na yena ku endle ka yena la na ti-break ta yena as you can see kwalana so hi leswo guys hi ta khe hi vona swo swi ta swi kha swi famba njhani mina na hi support mhaka ti-new producer loko ze ku va ku ri two wa ti-new producers that's crazy swa ku sound yi nga cinca production yi nga va yi ri henhla emdeni vele khe hi tlhela ka Gagash na The Twins mi nga ma hleketa ku hi update yena hi vone Gagash a ri karhi a pfuka The Twins out of the blue a kha ku va khome hi BP hikuva a xave a ri mashesha and stuff like that however vhiki hi vona The Twins Timothy kahle a hi ngo Timothy n'wana se hi fike hambi hi veka la yena lowun'wana i va nga na tinyimpi kahle so hi fike hi vona Timothy a faka kombisa ku munhu a ku pfuka ivi loko se u tlherisela a ti release as you can see kwalo swi tlhela kwalaho ku boha Gagash ku a nga tiyangi in other words ku loko se va responde ta khandla ti-live a kha a rila hi leswi kozi va kombisaka swona kwalana ni vona ni tivi ku riyisela ka kona va swi paka hi layeni yini ku vhele loko hi khe hi hleketa previous loko hi yena Gagash a kombisa ku rila ka yena swi vangiwe hi ku allegedly ku hi yena va n'wi hayerile vanhu and stuff like that so swo ku hi laha loko se hi languta statement xa The Twins swi kombi na ku maybe a va nga endlangi nchumu se mhaka ku yi confuse ku hi laha hopefully ta ndla live va hlamusela ku ndleka ku hi side hala ka The Twins swi kombi na ku vona a va ndlangi nchumu yena hi a va pfurukaka this time around hikuva va kha va chingela ku ti-BP ta vona ti gonyini and stuff like that so hi areds guys hey a va careful a nga tlharila kambe phela hi leswo loko ra mungedza subscribe na kombela mi tlika subscribe a nga lo jaha ku ma hatla mi kuma xitandi munhu yaloye hi jele ku lava ku ya ku bukuta leswi thawulani le murhangeni kwalana ni ngo i chaya mukhegula a nga jahiranga nchumu i jele ku lava ku ya khela rivandi i nga ze akisiwa hi ku hatlisa va ku a pfi hi tirumu yin'we tirumu yi ze yi lava ku mi famba mi rhange mi hi tirumu yin'we wa hemba i lava ku ya ku tlerisa demeni tlelela laha yi humaka kona kwalana na nge swi endli xikhaladzana xa ha ri kona mukhegula va ha ri kona ena mona phemani yaloye kwalana wo nyuma vatswari va wena a nga ze i jaha ku huma mirhanga tigedli a ke tigedlini loko wa hatlisi famba i ta tlela demeni